tokkotu rasuulatti dhufe eenyu namni an tola itti oolu eenyu namni ani ufitti qabee taphadhee wajji kolfee wajjiin haasa'ee waa mara isii godhu eenyu jennaan rasuulli ummuka jedhe haadha teetiidha rasuulli rabbi eegasii hoo jedhe sahabtichi kun haadha teetiidha rasuulli rabbi eegasii hoo jennaan haadha teetiidha rasuulli rabbi afraffa irratti abbaa dubbate nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam guyyaa tokko haadha abaa hureeraatu abaa hureeraa yaamte isii yaamnan abi hureeran labbeeki jedhee sagalee isirra ol fudhatee deebiseef jedhe inni isii owwaatuuf labbeeki yaa ummaatii asii owwaadhe jedhe garuu sagalee haadharra ol fuudhe uf keessa rifatee